Imos ao monte a buscar o lixo que quedou, que pode provocar o lume. De quen son as nubes, de quen os paxaros, as casas dos invertebrados. Imos rexenerar o espazo natural, o monte non é un vertedoiro, querendo podémolo salvar. Imos á praia a buscar o lixo que quedou, que contamina os nosos mares. De quen son os peixes, de quen as mareas, quen coidará das baleas. Imos rexenerar o espazo natural, as praias non son un vertedoiro, querendo podémola salvar. Imos rexenerar o espazo natural, a terra non é un vertedoiro, querendo podémola salvar.